وان هجا جبو وگری لسر مجرى ناكوكي عندنا برات هردمو انا كسي دم نهبر خابدن هوليري والقلمية بريز جدعان علي نوناري انا كس الهريمة كردستاني بريز جدعان تبخيراتي في بولتاني ده لقامش لو تفدما ببشداربونا بوانزار خستن واليين سياسي و بارتيين دنفا جيفينك دار خستنه و تيدا دبيجن انا كسا دجمنا هي قل كردكا كونشما دجمنا قل كردم ام تینا خویا کرن وک انجمن اجتماعی کردی دجمن گل کرد جبرگو ام دبیجنه پیاده ام دبیجنه تفدمه هون و بریاری گودستینن و تشتج عالی کی تنه و دکن بریار نشاشن خدمت ملت مناکه دخواز نتوی تایبتی ملت مت دبجی نابن جبر وی که قیم تینا خویا کرن گو دیجیتیا ملت خود کن بریارا گو هاتی ستاندن و آگو او احزاب لاینگره پیاده و ای تفدم لحف جویانا و اف بریارتی دستاندن آنجی اف هلوسته ها گوتنا دبیجن اف خوندن بزمان کردی ای گو حزبا پیاده چه کریج آلی کی تنه و ام دبیجن گرکا پوسپور چه بکن گرکا ای تێگەهشتی چێ بکەن گەرەکە فەلسەفەک بە تەنە خوا تێدا نەبێ یەک ڕەنگ تێدا نەبێ ڕەنگی ئستبدادی و حزبەکە تەنێ نەوەی خویاکردن دخواندنا زارۆکادا و پەروەردا زارۆکی سەفەیەکێ و دوا سیادا ji ber ev dema hanê ev cîlê hanê ne ê hizbekê tenê ne rêbaz çê nabe rengekî tenê tê debê divê meselek netewî ê neştîmanî tê debin ê dîrokî tê debin ev biraderê me çima em dibêjne wane ev xwendina ev rêbaza wedanî we ji alîkî tenê vedaniya ehzabê xwe dicivînin و هەلوەستەکە بوی ڕەنگی دەردەخن ئەم دژی ملەتێ خۆ سەکنینە بوی ڕەنگی دەبێژێت بەێ برێز جەدعان هەمبەر گوتنا تا ئەزە ژووردا پرسەکێ بکەم ڕێڤەبەریە خواستەری دەبستانان چێتکەیە منهاجە چێتکەیە کو هەگەر چاوە ناڤەرۆکەیوانن دەخەبتنە لەسەر زەمینێ شەر دەکەن لەسەر هەبوونێ هەنە و ئالیگرێ وێژی هەنە گەلۆ لەسەر vەیەکی ئەنە کەسە چما لە شاشەتیە خوا مکردە و نابێژە ئەس شاشم تەنێ ڕێڤەبەریە خواستەری تاوانبار دەکەن بەل ئێمە ئەم بێژن مامۆستا ئێمە ئەم دەبێ هەگەر شاشیتینەمە هەبن هەگەر شاشیتینەمە هەبن لاوازیکێدا ئەنجی ناکوکین دناو ئەحزابێن ئەنجومانێدا هەبن لە هەمە تشتا نەوەکە هەفدخوێنن ئەف تشتێکی درست و ڕاستە لێ ما شاشیتیە ما لەسەر ملەتێ ما تجارە تەکلیف نەبوونە ما بریار نستاندیە لەشکریان نەچار ما بریار نستاندیە گۆ ئەمزارۆکێ کێمی 18 ساڵی کەچک و خۆرتێن کوردا ببنە لەشکریە بخنە بن تڤنگێدا و ما بریار نستاندیە گۆ ئەم ئەتاواتە و دەڕایی بالسەر خەلکێ زۆر فەرز بکن و ما بریار نستاندیە گۆ ئەم ڕێبازە بە تایبەتی چێ بکن ئێ حزبەکێ ئانج بۆ ئەنکەسێ ئانج بۆ فلان حزبەکە بە تەناخوا هەگەر شاشیتیە مە هەبن و ئەکید وێ هەبن و کێماییە مە هەبن بەس نەمکلفن سەر ملەتێ مە وەکە شاشیتیە پەیەدێ و تەفدەمێ تەفدەمێ نەتیجە ئەنجی ئەنجامێدا دەڤەرێن کوردی ڤالەت بن ji ber biryarê wa sedema sereke ê bazdana xelkê biryara leşkeriya neçar e sedema diwem di tê ê abûriya xirab û etawat û deraîbê golser xelkê ferz dikin û an heya siya ser ve temam dikin di rêbaza xwendinê de a sereke sefeyekê duwa siya didênin milletê kurd zarokê xwe didine alîkî ji ber xwendina wana dibine mektebê taybetî tescîl dikin û ciyê wa jî tune ye û mecbûr bin birevin xwe bidine alîkî baz din xewna milletê kurd bû got bi zimanê xwe bixwênê xewna û daxwaza tevgera siyasî bû got bi zimanê xwe bixwênê bes ne bi zimanekî bixwênê got werê seqafeteke bi taybetî a hizbekê bicê bike û bixê serê cîlê zarok de û ser perwerde bike û mezin bike ne ev dibin hiceta bi zimanê kurdî de werin tuhma me bikin dibin hiceta leşkeriya neçar û berevaniya ber deverê xwe de werin zextê bikin li milletê me û cadê vale bikin ticare ev ne qebûl nabe û ev ser me re derbas nabin کێماییە مە هەنە ئەس دۆبارە دکم ڕاستە
ئەم نەوەکە لازم کارن تەفگەڕێ بکەن ji ber imkaniyatê me qelsin ji ber got em rewşeke lewaz re derbas dibin lê ne mena wê naya got em dexta zêdetir ser milletê xwe bikin ême siyasetê me şaş fişarê ser milletê me teşkîl nakin زۆر dikin belê heger şaşetiyeke hebin jî û ene kesê jî dilewaziyeke derbas dibe bira rê bi rêveberiya xweserî de da ku bi ser keve hîro rayadarên rêveberiya xweserî û tev deme û peyê de bang li aliyên wa dikin ku tevlî wê projeyê bibin li ser zarê Salih Mislim û Aldar Xelîl jî duh jî weşandibûn ku em bang li hemû aliyan dikin ku tevlî me bin di rêveberiya xweserî de em jî dibêjin destê me dirêja ji alîkariyê re û ji hewbeşiyê re got em bi hev re bikin lê divê lêvegerek çê bibe xwendinek ji destûra war re û eqdil îctîmaî re weke hinek rêkeftinê gotnav me de çêbûn ev qas dinyazanê sedemê sekinandina rêkeftina û bi rê ve neçû biraderê me yê peyedê iltîzam pê nekirin heger iltîzama bi rêkeftina û bi peymana bikin em nedigihane vî warê got em têda em ne di pêşiya wa de disekinin ew nahêlin ewa rewşa siyasî rawestandiya ewa rewşa aborî rawestandiya ewa rewşa siyasî rawestandiya نهالي تشتك بريفة هري براي عزيز نا انجمانا اجتماعية كردي جو تعديل واتكي ونهالي بريفة هري او دستلاتن او خدي سلاح او خدي سينور او خدي ابورينا او خدي برنا خدي حمتشتن ما هر هالوسطى ما سياسية ام باندكن بيجنا وانا فيرنجي شاشة ومتنا اخو نكارن بريفة ببن ام حمى اري كاربن بهبدورة ويكي ما يهبن بله نا او دستي خودريش كن دستي خودريش دكن جبو بيجنا خلكي فام دبيجن ام دخوازن او ناكن نراست اباهني يا راست برا كرمكن بلا بانكا كي درخن يك برياري خوي شاشه ما راوستينن بريار الاشكريه نچار بلا راوستينن فيري بازا خوندني يكي دو سيا بلا راوستين حياغو اما بهبره ريكفتنك ان تشتك تشيكري فا ضريبه جو تابج لسر خلكي وضغطا جو دكن دهيلن جو بازن برا وابسكنين هنكي بلا نامك بدنا خوياكرن جملتي خورا وش جعديره انه امجدل اريكاريه ودستي مدريج جبراتيه او اويراني ابدا ناي خوياكرن دجي درباس كرنا بيشمرقا روج افاي كردستاني درباسي وين قبول ناكن تشتكي قبول ناكن بهبوشيه بهبدوره هرب تناخوا هرب يكرنجي هرب يكلوني دفيت هرب بن سهاواده بن سيبرا وادا كاربكي اموك انجمان الاجتماعيه كردي بن سيبرا تفدمي دا بن سيبرا فيدي دا كار ناكن الا بريكفتن الا باتفاق نقبه مذهب جا هريما كردستان جدان علي نونري انا كاس قال لك سباس بو باش دريوا جدرن ميداني